Kajing syak kata kati ki pulit pinyai kali dangshan hakikat tu kan ni ki brio kala penlong MLA kamaulai ba PT so kami ban pan map no SP Shillong City ba Vivek CM ha kan ni sithot dieng haka kerteng jong kinong song snong kamaulai ya kate kajing pan map MLA ula pan pau haka jelang ka balengkot harengkat USP additional SP ba yan onel suer kumju kinoi lam snong kaput muri bat maudepki hadien ba katrat pulit kelas dang ban bu biang ya ki pulit pinyai kali ha kate ka jaka kuman chugo hang ni ki pulit pinyai kali nadu kasingi bagi syak takti kim chim lawan syu ban pinyai kali ha kate ka jaka ka badai ka kat ba ka bajur ba ka deng kali dei na kate ka daw ba piti sau kume kumunong mikmat ulai kran baki he pulit dak bakular ba mau bat kinong kit kam snong kin pej bakan omdon syu ka jing thambor ki pulit pinyai kali nang ni sakmat swa kani layo ru ya ka jingkran no ramba snong ka mulai pun muri ba Sylvester kurba bat ramba snong ka mon puki ba BR khamujai ki bela ai ka jiro MLA ulala ban putkongo USP ban bu biang ki pulit pinyai kali ha kate ka jaka jam jinge hatu kata haga bade bakani ka jaka ne kanbas kanega dong ka away lagi busy road borok selong dia nang ni di hadin ne kata di pajak ke komplain iseng malang ru abai ba biang patpoy yang di dong iseng malang gele kindu SP traffic atau ko kenakan dia jo alekran haji syang lebon ban bu no immediately hadin bas benas nata maja ni ajuja la kepat ngala nakale juga hingga pan map nakale juga USP jo traffic mati ngosi jo mulai do pan map nam ta juga ya ka jadi kamakor jo katto kan dengur brio haka bade bok takti ya ki traffic police jongi ban takti yeno kalau illegal ban kamtam ban takti ya ki brio budan do uniform kata kalau little bit serious dan bak kalau bagi police officer jengi kalau cooperate di coordinate bagi ya John nakapita ka jingbit jibyang shimbita ka digaway haka jiglaw brio de ka jingger pa da ka de jonga SP traffic ani ka por mata ken badi lai por im ta la shibla shibla tam da ka le ji yong to ai la de nga man exercise ka mai de haka ni ka singi lang ong iki bande kam ploy no ba kam long shu haka bade pa ka ni ka jaka la na ki ba na mulai ka complain om bade yang haka jo por ban boy padet wai ni girang ba wa tresta mani pulai ya traffic mentala kala yai menta karon piu benai dang ji tresta dak le orang ba snong jo kumuri deka ka dobas dong dekat orang ba dong khamtam dong ni pon dong badan kila boy padet dalam penian hai bori padet la persyang ndai hapeng jo taru jak tang isnai ne marumdan menung no ba ko bu ya mata ya ka ji hukum lade ka ji mai dang ba ya ka yang kan suk kapenda ka bahar atwa kalong nakaliang jong rong basnong jong kumuri kala ba bes iban trailam ko man nakaliang ju da tresta maha kani hakade ba kani ka klam menta COVID-19 lapmit pembiang ya kani ka jaka ka snong ka thal lapmit pembiang dengan kwa nakaliang jing iru ong to nakabenta ka jingbiang biang ka traffic ka kwa nakaliang jong ka do basnong kumuri o swa shimlam mi ka jing clear man trailang man kat parking iki berarti officer juga traffic ya bedai ban pej hakani gajaka hanang ban bit ban biang kajingker paru i madu umurwas nong madu baki kani gadai benta da baki ru marjan masubukar pani madu ru subhai trilem hanang ba ki berfat kini ya berhenti nakliang USP pad ulapun pa ya kajikemen ya kajingsim kia jong mali bat ya kajingkershan pura jong ki artlik snong bat mau ru ulapun pau bakalong ka badon kam ban bu no ekipulit traffic hakani ka surok namar bakadek surok ka bakalain bah bat ka babun kilat ang kini kipnai hi badon ka tuging jal kam suti ba way traffic constable sha sakti di la shaweng for rei ngang pa banong ba desing i khamla ban bu yang nakadaw juga covid ni ko for mata ni ka sausian ni ka streng jungi ru ka hap kalong tang siteng hi rei nga pa banong ka way ba POWR ingin day ban pendu kini ki traffic personal ki badan hangni balai nga shop hadim bagi amali di department ba dan kam traffic hangni apa cuma di apa ni ru yang am ni dan kam di traffic personal hangni balai ban warna ka disiplin boy abo kulit penting warna ka disiplin priu kum yang madu dali changol sana pate uper ke jinglong Wan new dia kat rumah pi dak jing le lan mu pendu ya kata ka rai jong wei na ki jong wei ka hok jong wei puniang hawi ke jaka le si boti ban yang ta pendu no ya ka hok jong wei pade
Kita nak kajing one pul ni wara atau discipline wara atau regulation kan bukan pendan kajing kajing yang ya baru akan ya baik ya nanti ke traffic flow hang ni. Jadi pak yang bahkan ya baik but setelah pelat hang ni ka senti le ladan bang di orang basnong ni but kila ai di kaman di kerjang ba kan ni akan ya baik ya nanti but ngam try ni di Randian bau tang way na wan tati bagin ya close na ini polis nang ni dunia saprang bet ikwa iki priuru dan tak disiplin bila iru kini ki kiat ki klalen kita don ki accident ki bakhi kai ba ko baja yung have balik pemdan kasi dan tak disiplin ikwa ubri undan ka disiplin nang bau wajba hi undan kata kajing songsngan ya inti dunia kali kani ka disiplin kami bandan tang hasro bahi kani bandan nakam kalau di singkir do kasang kapabro ke nakaturo ko ki nongshong bati nongshong dukan huni hajan tu sompa ai kata jingkershan ni kulit buran ni habaki dan tam ka jingrap jumpi